Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Xorij motor kanalının katılımcıları. Bugünkü günü 13 Ağustos 2024 yıl biz Nokat rayonuna qarashli Qayrag'aç ayılının geldik. Şol yerde Molla Qarif atındağı koçuga asfalt basıp jatat. Şol yerde malumat alabız. Bizden alsabay like basıp komentar жазып qo'yinglar hurmatli tuğanlar. Bu yerde demirçi bolğanlar el jana Qayrag'aç ayılının 1987 yılғы балдар демилге көтөрүп экинчи көчөнү асфальт кылтат. Өткөндө bundan 1,5 ай мурун дагы Кайрагачта Кеңеш атындагы көчөдө Мозан көчөсүн асфальт кылды. Бул көчөдө дагы Мозан көчөсүн асфальт кылышат. Алла разы болсун демекчибиз. Кеттик анда. Барып көрөлүчү. Узуну 300 метрге жакын, туурасы 3,5 метр болот экен. Азыр тондар. Мына мына эл өзү кызмат кылып Ona жол көтөрүүчү ишер сот. Кызматтачы. Assalamualaikum hurmatly tuğanlar. Muna жерде şu көчөнүн bir akadan intervyu algan eкен. Assalamualaikum. Көчөңүз кут болсун. Xush kelibsizlar. Rahmat. Barcha barobar bolsun. Sizlarga ham bolsun asfalt mana shunday. El yurtga, tuğan uruklarga, baldarga, yoshlarga, özünün köçelerge, adamlarga, özünün ayrıca turgunlarga, bir başka jaranlarga, hükümetlerge, bardığı Allah razı olsun. Canlığa taylı hükümetin asfalt zavodlarga, işte oturma, teknikanı işte otur baldar. Ayağından şaman oturasın, derslikler çın basın, ömürler uzun basın. Bardığı maşı iyi zamanlı görüşmesin. Tapkan tutkanlarga baraka payet, keng fel, ketkas öğretmesin. Şu yerde hizmetini kılıp yürüşersin, hiç olmasın, sırkasmasın, hiç zamanda görüşmesin. Ya azamatlar. Maşu bizim ayırda avat kılavuz deyip çıkışıklar ikinci köçe başlaşımına, bütün vatandaşların aldı. Allah razı olsun bunların işleri rivaz versin. Tapkan tutkanlarına, Rusya'da bu işler yürüyen mallarına Allah razı olsun. İşleri yürüşersin, uğraşmasın, sırkasmasın, hiç zamanda görmesin. Elini demirgesiyle, elini küçümeyle hükümetin bazı adamları yemesine yaşı niyetiyle köşelerde onda otağız. Şu dağına şu novatmenen oturdan avat kılazı kıza kaylasa şu baldan işleri yürüseversin ha. Allah razı olsun. Ana Aksakal dağı sizge bir sırada toktap turun sözünü bölüp koyduk. Muna köçönün uzunu kança metr? Köçönün uzunu 200 metreden aşık ülke. Tuğrası? Tuğrası azı bana baldar kuvvetat 3 metre 60 santimetreden manaka. 3 metre 60 ha? Kança kunda başlayıp kança kunda bitti tez? Tez ele maçı bir karasan çöküp koyuştu, bir karasan sürüp koyuştu. Bir karasan bana asfalt oldu atar. Köçöңүздөр Allah kuvvet versin. Biz özün atızdan jana Nokat Xorij motor kanalından tereң razı biliriz. Tinç bolsun, жакшы болsun. Köçöңүздөр bundan bu yoqqa abad bola versin. Tinç bolun. Maşu şu özünün ayarlanan şu köçelerde el yurtuna oğlumlar, ulamalar, takvalar çıksın. Namaz köyler çıksın. Bazı hiç nesiden kim barışmasın. Şuların duasымен, şuların demesiмен bolmatat bazı yoktu. Elge rahmat, memleketimiz tinç olsun. Birliktelerimize hatırı işleşeversin. Aldığa dile veririz kudak ailesi. Anan daha sizge bir soru. Mana şu jaş balalara, şu kızmat kılanlarga, bardığıga, eksen kılanlarga dua koyunçu şu özünüz kalış dua koyun. Ya amin, ya Kudayım şu insan kalın. Şu karılaşkanlarga, şu koldan kelgen yardım bergenlerge bazıga ders olup versin. Ömürleri uzun olsun, ırıskısı balant olsun. El zamanlık görmesin, tapkan tutmalarga baraka payız, keng peyir ketmez söyletmesin. İşleri aldığa yürüyüşe versin, hiç nesinin kem oluşmasın. Uğurmasın, sırkaşmasın, hiç zamanlık görmesin. Yerde hizmetler kılıp yürüyesin o zamanlar. Amin. Allahu Ekber. Mayli boptu rahmat, acaka tinç bolun. Rahmat. Bak koşuyoruz. Hurmat tuğanlar şunu qarаңыздар. Baş tüteyini şarap aslında kaldı. Tüteyinde kaldı. Hurmat tuğanlar. Ona 84'tün bollar ya mallar razı olsun. İşte kızmat kıltar.
Assalamu alaikum ayıldaşlar, amansızlar, kanalçılar. Manake Xudo xolasa eshikning ustiga keldik. Allah razı olsun akalarimizga manake ayıldı öz negizi eki başlı biriktirish qiyin. Jalpı eldi biriktirip ушундай чоң иштерди башташыптыр. Sizlerge чоң рахмат. Дагы жаштарга айтарым, келечек мынача жаштардын колунда ошого окшогон жолдорду салып, келечекте эң бир жакшы ийгиликтерге жетишүү бул биздин алдыдагы турган максаттарыбыз. Бул акаларга өтө чоң рахмат 87лерге. Айныкса мына Шыңгыз ака, Залкар ака кем болушпасын. Мына өзүбүздүн четте жүргөн укаларыбызга рахмат, акаларыбызга рахмат, эже карындаштарыбызга рахмат. Ушул иштер башталыптыр. Айылдаштар кайдыгер карабаңыздар. Кол сунуштап ушул иштерди бүтүрүп алышты. Аллахым өзү насип кылсын. Рахмат. Тағы өзүңүз таанышып кетсеңиз. Өзүңүз таанышып кетсеңиз. Мен Насиров Нургазы Манасович. Ушул айылдын тургуну болосуз, а? Ушул айылдын тургуну болобуз. Ушул жерде окуган, ушул жерде бүтүрөсүз, машалла. Алла разы Бұл болсун. указ түндөсү Москвадан келип, мына биздин ишибизди угуп, Алла разы болсун, Нургаз сенден кабар алып келиптир. Азыр мен түсүн көрдүрүп эле чала уктапсың деп эме кылдым. Келип бул указдан өзүнүн салымын кошту. Алла разы болсун сенден да. Иштериңе ийгилик, үйгүлөлүк бакыт. Ушундай иштерге Алла таала силерди да кызмат кылышты насип кылган болсун. Аллага ыраазычылыктар болгон болсун. Ушундай иштерге кызмат кылдырып койгон Аллага ыраазычылыктар болгон болсун. Рахмат жамаат бардыгыңыздарга, Алла разы болсун. Xudo xolasa xizmat qilamiz inshaalloh. Xizmat uchun keldik buyursa. Урматтуу Нукат калышына өткөн каттаалчылары. Караңыздар, өзү бүтөйүн деп калды. Кудай калса бүтөт азыр. Асфальт жатышат. Кудай буйрса азыр асфальттар кеп болуп, Кудай калса бүтөт. Урматтуу Нукат калышына өткөн каттаалчылары. Şu менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктады. Сак саламатта болуңуздар. Нукат калар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Assalamu alaikum. Rahmatullohi ve berekatuhu demekçiyiz.